reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu update n'amakuru agezweho muri kano kanya. Hari ikibazo kirimo kiribazwa ariko nanone turaza kugihuza n'amakuru arimo kuvugwa yabaye muri Congo, mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Turaza kubihuza nanone n'iyi nkuru irimo kwibazwa ngo ese RDF yaba yaragize uruhare mu guhanahana imfungwa z'intambara hagati ya FDNB na M23. Ibi turaje tubigarukeho turibaza tutese M23 yaba yarageze mu Burundi, ese byaba byaragenze gute, byaciye mu zihe nzira? Ayo makuru yose nandi twabateguriye rero ni kano kanya. Wowe nta kintu tugusaba, kanda subscribe kugira ngo aya makuru ajye kugeraho mu bambere. Igisirikare cy'u Burundi na M23 mu kwezi gushize byahanye imfungwa z'intambara zibarirwa muri 20 kuri buri ruhande mu gikorwa bivugwa ko cyagizwemo uruhare n'ingabo z'u Rwanda. Amakuru avuga ko guhaniza imfungwa byabereye ku mupaka wa Gisenyi Nemba uhuza Burundi n'u Rwanda kuwa gatanu tariki 25 Nyakanga 2025. Yaba RDF, M23 cyangwa igisirikare cy'u Burundi nta uragira icyo atangaza kuri iki gikorwa cyabaye. BBC icyakora ivuga ko ifite amakuru yuko hari amakuru yizewe yahawe yuko abasirikare b'u Burundi mbere yo gushyikirizwa igihugu cyabo, M23 yabanje kubashyikiriza ingabo z'u Rwanda mu gikorwa cyabereye ku mupaka uhuza Goma na Gisenyi, nazo zijya kubashyikiriza u Burundi ku mupaka wa Nemba nyuma yo guca i Kigali. Mu gutaha abasirikare b'u Rwanda ngo nabo bagiye gutwara aba M23 nabo bari barekuwe n'ingabo z'u Burundi bashyikiriza uriya mutwe. Kuva muri 2023 umutwe wa 23 wagiye ufatira muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi, abasirikare benshi b'u Burundi. Gusa igihe abawo bari bafitwe n'u Burundi ntihari hazwi igihe, nta nubwo bazi igihe bafatiwe. Rero abagiye bafatwa inshuro nyinshi bagiye batakamba basaba leta y'u Burundi basaba ko yaganira na M23 bakabarekura. Gusa iyo ikavuga ko abavuga ko ari abasirikare ba kiriya gihugu ari abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara, ni mu gihe u Burundi bumaze imyaka hafi 2 bufite muri RDC ingabo zirenga 10,000 zagiye kurwana ku ruhande rwa leta ya RDC imaze imyaka irenga 3 iri mu ntambara na M23. Usibye abafashwe, amakuru avuga ko hari n'abasirikare benshi b'abarundi bapfiriye mu ntambara zasize M23 yigaruriye ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'u Burundi ziravugwaho gufasha M23 n'igisirikare cy'u Burundi guhana imfungwa z'intambara, mu gihe zanafashije abacanshuro b'Abanyaromania n'ingabo za SADC zarwanyaga M23 muri RDC gusubira mu bihugu byazo ziciye mu gihugu cy'u Rwanda. Birimo kuvuga ko intambara ikomeye cyane yabaye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 9 Kanama hagati y'inyeshyamba za M23 n'abarwanyi ba Wazalendo. Abarwanyi ba Wazalendo ni umutwe witwara igisirikare cyangwa se benshi bawita umutwe w'iterabwoba, ariko ushyikiwe na leta ya Kongo. Ni umutwe ukunda igihugu, ni umutwe w'urubyiruko rwavuze ruti ntago M23 igomba kutwambura ibice byacu, tugomba kwifatanya na leta, tugomba gukoresha uko dushoboye kugira ngo tutamburwa uduce twose tw'igihugu cyacu. Rero bivuga ko ari igisirikare kiyunze kuri leta, gifashwa na leta, gihabwa ibyo kurya, intwaro, uniform na leta. Rero barakora kugira ngo barwanye M23. Rero M23 yagabye ibitero ku birindiro bya Wazalendo, ariko mu by'ukuri niki cyatumye bajya kubatera? Bari bagiye kwishakira FDLR, dore ko ari wo mugambi uriho. M23 irimo guhiga FDLR ahivi kagera. Rero nyuma yuko rero FDLR bimenye, yahise igenda yifatanya na Wazalendo muri ibyo bice ku buryo bigora M23 kuba yamenya niba abangaba ari aba FDL cyangwa ari FRDC
cyangwa se ari wazarendo. Rero ibi byose nanone bigahuzwa n'abaturage bari muri tuno duce twamaze guterwa na M23 nyuma y'uko babitiranije n'abarwanyi ba FDLR. Harimo abaturage barimo baricwa, abandi bakagumishwa mu nzu zabo kugira ngo badasohoka, imitungo yabo igatwarwa. Ni ibintu byinshi, ni ibintu bibabaje cyane birimo biravugwa muri kano kanya. Mu gitondo rero cyo kuri uyu munsi mu midugudu itandukanye y'itsinda cyangwa se mu duce twitwa Mufunyi, Kibabi, ni muri Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko abatuye aho babivuga, abaturage batunguwe n'amasasu yatangiye kumvikana kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi. N'ubundi mu masaha ya saa 11 bahitamo guhungira mu mazu yabo kugira ngo birinde ibibakomeretsa, ariko n'ubundi ntabwo byababujije kwitaba Imana ari na benshi, ntabwo byabujije gukomereka, ntabwo byabujije gutwikirwa amazu, ntabwo byabujije guhira mu nzu, ntabwo byabujije gutwarirwa imitungo ndetse n'umusaruro bari bamaze gusarura, dore ko byamaze hari amafoto yagaragaye agaragaza M23 irimo gusarura ibigori by'abaturage bo muri twa duce. Nk'uko abatuye aho babivuga, abaturage batunguwe n'amasasu yatangiye kumvikana kuva mu rukerera, bahitamo guhungira mu mazu yabo kugira ngo birinde bibakomeretsa. Ubwo guhera mu masaha ya saa 11 za mu gitondo, amasasu n'intwaro za rutura n'izoroheje zakomeje kumvikana mu midugudu ya Mufunyi, Kibabi, ni hafi y'umujyi wa Katoyi. Amakuru aturuka aho ngaho byabereye avuga ko inyeshyamba za FCM23 zagabye ibitero ku birindiro bya wazarendo bo mu mutwe wa Padeko. Ni wenda reka tugenekereze mu Kinyarwanda, ni abapatriote b'intwari za Repubulika Iharanira Kwishyira Ukizana. Buri abapatriote twabita nk'abakunda igihugu. Rero ubwo ni mu mutwe, ni wazarendo umutwe n'ubundi wa Pareko mu Kinyarwanda, mu magambo arambuye n'ubundi ni ibingibi nari mvuze haruguru. Mu midugudu ya Katovu, Karoba, Mungoti ndetse na Katunda, aha hose niho uyu mutwe niho babateye. Birumvikana M23 yateye wazarendo. Abaturage rero batunguwe no kumva ibisasu biremereye n'urusaku rw'imbunda ntoya, bahitamo kwihisha mu ngo zabo kuva mu gitondo cya kare. Aya makuru yemeza ko ibi bitero byabaye ku cyumweru cya gatatu bibaye rero bikurikirana. Ni ukuvuga ngo ni ibitero byabaye buri cyumweru byagiye bibaho ibyumweru bitatu bikurikirana, aho rero inyeshyamba za FCM23 zikomeje kwikoma abarwanyi ba wazarendo, zibashinja gufatanya cyangwa kuba abarwanashyaka ba FDLR muri ako gace ka Masisi. Rero birimo biratuma M23 igirira umujinya noneho n'abaturage batuye muri ako gace. Ni nayo mpamvu barimo kubabuza gusohoka mu mazu, barimo kubabuza kujya mu mirima, barimo kubabuza kujya kuragira inka zabo, barimo kubabuza ibintu byose bigiye bitandukanye. Bigaragara ko n'ubundi yamaze kubafatira umwanzuro. Ikindi cya kabiri, abaturage baho inzira bamaze kubicira mu mazu, ntago bakibasha no kuvuga, bitewe n'uko icya mbere twababwiye haruguru ko abasirikare ba M23 bagaragaye bafotowe amafoto menshi barimo barasarura ibigori by'abaturage, barimo barabatwarira amatungo n'ibindi byinshi. Rero ibi ngibi rero byagiye biteza impaka n'urujijo, kwibaza ese M23 ko ubundi yafataga agace ugasanga gace karimo amahoro, byagije kugenda gute? Ese nuko FDLR irimo guhungira muri abo baturage? Ese nuko FDLR yatangiye gufatanya nako ikorana bya hafi na wazarendo? Ese nuko wazarendo yafashe umwanzuro noneho wo kugenda yigarura bya bice byose M23 yagiye ifata? Ni amakuru rero arimo kugenda avugwa cyane muri ubwo butumwa. Rero hanavugwamo ko agahenge
kuri ubu ngubu kongeye kugaruka nyuma y'imirwano yaramutse iba kuri uyu munsi tariki ya kane, kuri uyu munsi wa mbere tariki ya kane z'ukwezi kwa munani 2025. Rero ni imirwano yabaye ariko nanone iza guhosha, iza kurangira, haza kuza agahenge gatoya nk'uko byatangajwe na benshi bari muri ako gace. Rero nyuma y'imirwano yabaye nijoro na mu gitondo cya kare mu rukerera muri uyu mudugudu wa Karembe mu itsinda rya Bashari Mukoto ku mupaka uhuza Masisi ndetse na Warikare, nk'uko bivugwa n'abaturage baho. Muri itsinda rya Wazalendo kugeza ubu ngubu ritaramenyekana neza ryagabye igitero mu masaha ya saa 2 z'ijoro ku bintu bya FCM23 muri Karembe. Nibura abantu 5 b'abasivile bakomerekejwe n'iyi mirwano, abandi benshi bava mu byabo bajya barahunga, bahungira mu tundi duce tugiye dutandukanye duturanye n'ubundi na zino nce M23 yamaze kwigarurira.